Meghalaya Youth Federation Mairang Zone kalapha yakajing ujor shaka DC jongka Eastern West Khasi Hills hadin bakilalap yakijing don jongki nongtrei namar jela ki bambiang yaki kot kisla ki batrei haka jaka bapintrei yaka jal jeevan mission ha umthiet benther lalam khamat yakani ka jingkhanra da president ka MYF uba randar maulang bat lalap ru yaka jingpen slam haka jingpentrei yaki project ka DC kalakular banle AA bat kala Aish por Shibnai ban penbai yakani kaman. Niru untuk Sukia dan mengindap dari Sukia, marba hangning ni pen ni dina bahagi kasiru di bentrai. Dari kat karukom ni de ben ai lang kan di kasi bikinanya trai. Dari bun ting ni dawan ni wan ni i bitang di kar sudah. Pat dia kata ni dap langsung kajing Sukia bat dawaru ya kan company ke CGM kan kenang ban kan perungkam lam yaki kena kasih jungi ba kinang yo betrai lan hakanika CGM Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo